Siyabonga kakhulu. Thokozani nonke emhlabeni wonke jikelele. Sithi dumelani, abusheni, khotso zinyanga zonke. Ngisha isandla phezulu kwesinye. Ngiyabonga kakhulu Ndlovukazi, ngiyabonga Professor Tembe ukungamukela kubizo lwami TV. Ngithi Camagu Mathongo. Siyabonga. Awusiyabonga gogo. Usacamagushisa ngithanda ukuthi kugola kaXhosa ngoba ngithanda ukutsiba apha kugotsolo uyabona bathi bayacamagushisa nathi siyabonga wamukelekile kuNdlovukazi Professor Tembe Channel under ubizo lwami gogo. Just a quick one. Ngithanda ukwazi ukuthi imvelaphi yakho uvelaphi. Just briefly tell us ukuthi ugogo uzaleka kuphi size simthole bathi ugogo wodumo. Sifuna ukwazi ukuthi imvelaphi yakho inkaba yakho yawelaphi gogo. Ngiyabonga kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Uyaziwa kakhulu uDr. S Tembe, uDr. Simangele Tembe. Ngokuzalwa uzalwa phansi komhlaba uyalingana kwelamathonga. Ayithongo idlozi kwelamathonga. Bayadideka abantu phakathi kwethongo nethonga. Ngiyithonga ke mina abantu bakwamhlaba uyalingana singamathonga. Ngizalwa khona ngakhulela khona ngo19 Donsamehlo. Ngazalelwa khona, ngafunda khona. Ngingane nje yaziwayo emakhosini yakhona ngiyaziwa. Kuze kube namhlanje ngaba ugogo lona osiza abantu bayazi ukuthi kwaqala kuphi. Mangikhumbula kahle idlozi langena ngisasemncane. Uma lingena ngisasemncane ngumuntu obebona izinto ebusuku. Ngivukeke ngitshela uma wami ke naye ngaleyo minyaka hayi wayengakakufaka ekhanda ukuthi kunezinto enjengalezo ingane ezincane ezimtshela ukuthi elokho ebonisa ugogo kuze kufike ke la ugogo ekhula khona ngokwedlozi. Ngiugedla ke mina ugedla wangempela inqothovu yogedla eyaziwayo emhlabeni wonke evuka nesihlahla namhlanje isithathe isihlanganise iphilisa abantu emhlabeni. Siyathokoza. Emakhosini gogo yazi I like your approach. In fact your energy, your vibe. Yeah. Gogo uyayiphila lento. Ngiyayifila futhi. Ngiyakuzwa ukuthi uyayiphila. It goes without saying ukuthi lento waphuma nayo esinyeni somzali wakho waphuma ufundete. Gogo ngithanda ukuthi uzigqaja mawuthi igedla awungitshele nje kancane khona omunye umuntu othi ugedla yini lo ugedla ngoba bayisiyadideka yabona ngifuna ngizobuyela lapha yamawuthi ithonga amathonga ngoba bantu siyadideka ngifuna mina sibreak lento lena kahle ukuthi basizwe ukuthi nabalaleli sikhuluma ngani ugedla gogo yini legedla leli ngoba umuntu uzuzuzi nginogedla bagedlisisa yini lo bugedla lobo khuluma ngabo. Siyabonga kakhulu. Wawuhle kakhulu umbuzo wakho. Kuzocacelwa nengane encane nengane endala kodwa ibe indala ebunyangeni ingakwazi ukuqonda ukuthi isangoma nogedla yini. Ugedla umuntu onjenganami mina nginyanga ngumuntu okwazi ukuhlanganisa ihlahla. Ngilapha abantu ngiziphuphe ebusuku ngilapha abantu. Ugedla ke loyo angizange ngiliphuze ngiliphalaze lela baziqhenya ngalo abafowethu. Mina ngagedla ngalapha gedla ngogedla usiza abantu. Uyena ke ugedla lokhulumayo inyanga. Siyabonga gogo. Loud and clear awuliphuzanga waliphalaza. So abomaphuza bayiphalaza gogo izangoma lezo yilezo ezigidayo impela zifaka ibomvu. Angizange ngilifake mina ibomvu. Mina ngiyahlola ngamathambo. Ngugedla ngiyahlola ngoba inhlole iyafundelwa. Inhlole ugobela uye kuyena kubonisa ukuthi mayime kanje isho ukuthi
uma ime kanje isho ukuthi bese ogedla labo kuyibona abakungenile emzimbeni wakho bahlangane bonke bakubonise mawuqala nje umbongela umuntu ungena ngithi ayishaye sivume ngikutshela indaba zakho ngugedla impela. So gogo ine industry le esikuyo uzozwa umuntu othi ugedla akahloli ugedla wazi bithi ukuhlanganisa amakhubalo bantu badidekile la ngaphandle ngoba badidekile kakhulu professor athi igedla asiyona inyanga kaThwasanga ngicela nje gogo usitshele ukuthi umuntu makathi yena sekayinyanga because angazi ngathi kunale disconnect between isangoma nenyanga.